kataballahu lahu sittina hasanatan wa maha anhu sittina sayyiatan. Bi Allah iparin kenceran sabitak tusan sabitak sepora satu kali kecok. Pas semalam ngecot 5 second. Waduh, dibubi kenceran. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Salawatullah atas ajunan Kusteh Nabi sejak muljaan Kaula asyokor dak kapangiran Andi Nabi kati ajunan La ilaha illallah illallah la ilaha illallah Muhammadur Ika dintoh bada perkompolan sapelaan sataretanan nyupre rahmat dari pangeran Basyafaat dari ajunan La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Muhammadun sayyidun tabat manaqibuhu Muhammadun saghahur rahmanu bin ni'ami La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Muhammadun syarrafal bari maratibahu Muhammadun khassahur rahmanu bin ni'ami La ilaha illallah illallah La ilaha illallah Muhammadur Muhammadun asyraful a'rabi wal ajami Muhammadun khairu ma yamshi ala qadami La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Al-qaili fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim
walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad al-qaili fi hadithihi syarif satakunu fitnatun yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran illa man ahyahu Allahu bil ilmi. Wa qala aidan fi haditsin akhar innamal ilmu bit ta'allum wal bahthu anhu jihadun wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Bas korangin segoni, suara gedung korangin segoni, bas korangin. Ashabal fadilah wal karamah, sedaja para ulama, para kiai, para sepo, para tokoh Kong langkong ajunan semuljah Kiai Haji Misbahul Munir se abdina sangat amuljaaki ta'ziman wa takrima. Ajunan semuljah Kiai Haji Imamul Muttaqin se abdina sangat amuljaaki. Ajunan semuljah seteja para kiai, para sepo, para tokoh Kong langkong sehadir eka di majelis abdina tak bisa nyebut asmana satu persatu, namun dak setejana abdina tak ngurangi rasa hormat, rasa ta'zim. Tak katinggalan sahibul hajah khadimil madrasah ajunan semulja Kiai Subakir sekeluarga seabtina sangat amul jaaki. Tak katinggalan seteja para asatid wal ustadzat Kong langkong sehadir ika di majelis abtina dak setejana menyampaikan akramtukum bi tahiyatin thayyibah. Tak katinggalan instansi pemerintah utamanya kepala desa Pelengahan Daja beserta pamung epon seabtina sangat hormati. Tak katinggalan ajunan setajah teretan Islam, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dan kaula yakin setajah sehadir kaleburi Allah imuljaaki Allah juganan dan kalau sangat amul jaaki. Pertama-tama ngireng areng sareng amu ciban asyukur ngalemban asa kelangkong da ajunan Allah azza wa jalla dengan ucapan alhamdulillah dan kalau sareng ajunan cek sangat banyak kaparengan nikmat. Siang malam tak teman pegek dari nikmat, sajeng lanceng oleh nikmat, keng sayang dan kula serang ajunan, sering tak merasa, sering tak syukur. Iki tretan sampai Allah adabu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Hereng Pelengahan Dajah, seandainya tibin kapi mitong nikmat dari sengkok, maka tibin tak kira bisa mitong. Menderin banyak nikmat, alhamdulillah. Lebih tong make sebulan tak mari. Kerja nikmat, mata sehat, nikmat. Kopeng sehat, nikmat, lesan sehat, nikmat, leher sehat,
nikmat tanang sehat, nikmat soko sehat, akemi lancar, nikmat apadeng lancar, nikmat aglia lancar, nikmat ngakan nyaman, nikmat nginom nyaman. Tedung itu labito. Maki sebulan tak mari. Iki lagi. Keng cuma kadang. Engki mun tak aropan nikmat pese pahata sokor. Baru mun tekeng hasil beko hasil pah komu sokor. Arapa pedeng pese. Alhamdulillah. Iki lagi. Padahal nikmat pese nika keni Keni, panapa paling raja nikmat? Oh, nikah paling raja nikmat. Paling raja nikmat, paling agungan nikmat teretan. Cek sakengi porop bi langi ban bumi ban seesen tak porop. Nikmat panapa? Ingki panika nikmat Islam ban iman. Alhamdulillah. Panikah Gusti Kanjeng Nabi ada bu paling tekin perkara itunya nih kenapa Islam ada setekian bi Islam paling muljan nikmat paling agungan nikmat Islam sampai sahabat ada bu tamamun ni'mati al-mautu alal islami wal iman. Paling sampurna nikmat ya aryah mate atas ngiba Islam dan iman. Amin Allahumma. Teka hajat taritan. Iki. Nih kasabab mon maten ngiba Islam ngiba iman. Make tusan banyak tusan jerajah. Pendek depak tuan nak potoh. Iki. Pendak depak kencana Fatihah, kencana Yasin, tahlil, hataman Quran, Rabba, doa, pengajian, depak tak depak. Tapi mon maten mati kafir, mati murtad. Pesan tak nak boton sama Yasin, baca make sejuta. Tak kira deh. Tak kira depak. Kita ti paling hebat, paling mulia Islam. Nika paling tekin nikmat paling muljan nikmat. Syukurin da Gusti Allah. Alhamdulillah ba'abaan bi Allah paring tadi orang Islam, orang iman. Moga-moga berkan pengajian Islam dan iman bi Allah tetap-tetapakina sampai da alam akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Eki cuma Islam tak bisa maju, tak bisa kuat kecuali kalaban ilmu ban ibadah. Iki. Kecuali kalaban ilmu ban ibadah. Paham? Engki tanpa ilmu Islam tak bisa kuat. Al ilmu hayatul Islami. Ilmu agama ma'udi kuat ke Islam. Tapi Islam mentera maju, mentera kuat, berjalan lancar, mayu ilmu agama pak kuat, madrasah dukung, pondok pesantren dukung, pengajian parami, alhamdulillah, idina Islam kuat. Kenapa tanda ini ke pengajian rami, alhamdulillah, korsenepol kepi, masya Allah. Hebat yang dinar, hele burungku ke pengajian. Alhamdulillah. Insyaallah reng dina make 3 jam kuat tak kuat. Seumpama kula toron kol setong setuju. Masya Allah hebat yang dina. Yang ada cung jagaan loh. Memberdesa kelia awai deki lebih pahit penyareng. Awai penyareng. Awai. Toron nang kok berarti kok isra toron. Iki. Seumpama aku udah toron kol 2 setuju. Masya Allah. Liburong kuring dina ke pengajian. Seumpama aku udah toron kol 3 setuju. Subhanallah tak nemu ngak ring dina.
Seumpama kula toron setengah empat, setuju? Innalillah. Banyak saya tak beres sekarang. Apa orang yang pakai acing mancing juk toju. Gitu lagi. Kula ki andi alian maren. Ki ngalia ka kamah, ngalia kabun kacong. Alhamdulillah. Pada ibadah giyah. Gitu lagi. Ibadah akaja bun kacong cebon kanjeng Nabi akaja sekalian oleh kenceran du polo. Akaja mayu bun kacong teh ki nuntan di kepada hadis ya mentak baca aja congok neng kitab Qurratul Uyun pola bersoning maca ki man la abazawjatahu kataballahu lahu 20 hasanatan wa maha anhu 20 sayiatan. Orang akaja laki bini sekalian bi Allah ibaringin kenceran du polo tusan du polo isapora cengok neng kitab Qurratul Uyun mun tada engkau telpon ambo tak tetia makai berarti engkau carpaknya man ingat lagi kini kak kerja mayu cepah nyeroteng alis acampo mulolo meredeng cekocek ngalto pereng malayang iya bani akaja jadi ya ingat lagi ibadah akaja laki bini ibadah tapi korang kerja mondain binul bani akaja berarti kriminal jadi kem terkem ingat lagi hari ya kena kerja apa boleh pas neku tanang Rika wa idza akhadha biyadiha cipon kanjeng Nabi kalau kun deku tanang bi Allah iparin koncoron pak polo tusan pak polo saborah kalau kun deku tanang apa boleh pah neku pentol jeben alhamdulillah Masya Allah kenceran ibadah are neku sekalian mon libalian Masya Allah salalala tak maca Yasin tak maca Tabarok tina lala aku jadi yang melolo iki Rasulullah Muhammad are kalau kun neku mau sampai ngecot lain iya wa idza qabbalaha are ya hadis mau sampai sela kayak ngecot kerajin make lah pada tuah make pada oban pada tekok apa boleh ki ger teger kataballahu lahu 60 hasanatan wa maha anhu 60 sayiatan bi Allah iparin kenceran sabitak tusan sabitak isapora satu kali kecotan mun pas semalam ngecot 5 seket waduh dibubi kenceran alhamdulillah tapi kengein sebeda cara ingat jeriah nang umat Muhammad lakar kenceran muda murah ki mon lamba umat nabi seka ada kenceran paek pa malarat kenceran ngingki tretan tak bede ngecot sekalian oleh sekian tak ada mon lamba sebeda nang umat Muhammad teti kenceran murah nang umat Muhammad ya king cuma sisi lain potong bi Allah apa umur papande iki ada seket 5 mengih seket 6 innalillah seket petok kek toot seket belu innalillahi wa inna ilaihi rajiun bu munayya atingkal umur ada bakri lekri sekoni iki lagi coba mun umat Nabi Nuh bodoh seumur belum atau setahun umat Nabi Nuh bodoh seumur petong atau 50 tahun iya kayak cereng Nabi lanjeng ya Nabi Nuh umur 9 atau 50 bodoh ada bu Nabi Nuh umur 1000 tahun umat apa ada belum atau 50 petok 50 nih kenin 500 njak tau buka tuli jauh capi ini lagi Allah kengken ceran malarat mun umat Muhammad ingki maki umur dek pande maca selawat sekalian oleh kenceran sapolo alhamdulillah Masya Allah muda tak muda
Maca selawat sapolo oleh kenceran tos. Maca selawat satos oleh kenceran sebuh. Kojo murah keng semaca celo. Celo mun hapi IPC banyak kabar hapi akatemur akaroma hapi akadepor hapi akajiding hapi ajeng mancung hapi ajuk toju hapi makyatain aku hapi ada iya puk iya le iya maren kembang le bebeng aja lorot. Lepas hapi IPC menolo binin ketekari kelepain teh IPC inget lagi padahal mecek bini kenceran ki nih kebuktian ki buru Masya Allah satu kali kecodan sabitak kenceran ni kau le sabitak tuh saya sepora ya ambu mayu cot kecot inget lagi tina make tawa make becang darah apa minyakin. Aduh koros kiai kali tolong ya cemuin coba teh cemuin telur ajam sepetarangan bah kalau kuni bagi ke sape aduh sapen lempo binin kok koros ingki lagi ingki sapen kuat orang aket ketur cok sepetarangan ini bagi sape mulut terus lempo cing binin teh rabet mayu jadi termasuk sarana jadi alat untuk oleh genceran alhamdulillah. Mau sampai ajima lain boleh. Wa ida asabaha monselake ajima karajin sakalian. Kataballahu lahu mi'atan wa ishrina hasanatan wa maha anhu mi'atan wa ishrina sayyiatan. Bi Allah iparingin kenceran paling sakoni 120 tusan 120 isapora. Jadi ia mon tak ajima malam Jumaat. Mana malam Jumaat lain boleh. Alhamdulillah. Masya Allah, Allahumma salli Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah dan kula bangga bunga seneng. Anapa? Eka adinto beda benteng pertahanan Islam. Panapa? Ingki ka adinto lembaga pendidikan Islam Nurul Jadid. Alhamdulillah. Pada bacaan madrasah diniyah berarti murni ilmu agama. Ikut lagi. Madrasah diniyah berarti murni ilmu agama. Lakar ilmu agama sewajib sareh. Ki ingki sewajib sareh semakuat Islam dan iman adalah ilmu agama. Ilmu agama, ilmu umum penting tore sareh. Ijazah penting tore sareh. Yang sewajib sareh adalah ilmu agama. Tapi ilmu umum penting itunya. Ijazah penting. Apa? Polan persyaratan harus ijazah. Acalon kalebun harus ijazah. Acalon DPR harus ijazah. Acalon bupati harus ijazah. Tetipak guru PNS harus ijazah, calon gubernur harus ijazah, alamar polisi harus ijazah, alamar TNI kudu ijazah. Parlo ba, sedangkan Indonesia ya parlo ketojuin orang orang Islam ada sandi ijazah, ada bah ketojuin orang kafir. Ingat lagi, akhirah bah engak negara Spanyol. Dalam negara Spanyol, orang Islam tak mau jadi ke pemerintahan, tak mau jadi DPR, tak mau teti polisi, tak mau teti TNI. Ada bah ketujuin reng kafir. Pas kafir kapi, kalebuna kafir, camat kafir, bupati kafir, polisi kafir, TNI kafir, tentara kafir, presiden kafir. Ada bah gempangi cor-ancor negara. Ingat lagi. Na'udzubillah min dzalik. Mayu alamar polisi, alamar tentara. Mun isampang paling banyak tuti tentara desa saya. Ki di sekule compo, pangungsian terjun sampang. Mun leterlasun banyak reng akalan bibiru compo. Napa banyak tentara.
Bada saya tugas Malang, bada saya tugas Jakarta, bada saya tugas Jember, bada saya tugas Banyuwangi, bada saya tugas di Surabaya. Bila telasan Paleman banyak pakaian biru. Bada pula make petobelas teti tentara compo. Kita retan. Mempas semua tentara tekuk reng kaper kepolisian kedokteran di PR pah kaper kapi mak akhirnya mengeluar undang-undang yang merugikan agama Islam. Bahaya tak bahaya? Bahaya tak bahaya? Na'udzubillah min dalik. Akhirnya pas keluar undang-undang orang Islam harus dibantai dan dihapus. Bahaya tak bahaya? Na'udzubillah min dalik. Tapi ijazah parloh, ilmu umum parloh, tapi sewajib syarih adalah ilmu agama teretan. Insyaallah dengan ilmu agama tak bakal gincegan teretan. Mula ilmu agama kuat, iman kuat, ada apapun saja tetap kuat teretan. Satakunu fitnatun yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran illa man ahyahu Allahu bil ilmi. Akan datang di suatu saat zaman kekisruan. Napa saya maksud zaman kisru? Kuk laku bakal beda zaman orang aba-oba kapi. Kempang aba-oba. Kulaku kafir lemah Islam, lemah kafir kulaku Islam aba-oba. Mangkenlah mulai nambon. Kecuali seta aba ya hera zaman sepakun cek alal islami wal iman orang seaten bi Allah epa odi kalaban ilmu agama teretan para kaum muslimin mangkana ilmu agama mangken mulai tekan rekan ampun ingki mak mulai tak dihormat ampun teretan ilmu agama ekebebel embel ekebebel tambel ekei nak kena. Yang sangat diperhatikan adalah ilmu umum dan ijazah. Ilmu agama hanya kebaina kena. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. La akhir zaman. Tapi di sini tempat alhamdulillah Nurul Jadid ada madrasah diniyah murni ilmu agama. Alhamdulillah. Bunga tak bunga? Engki teretan padahal sewajib ngajarin dan anak-anak sepuk lempuk apa nih saya nerima ijazah mulai gelak saya wisuda mulai gelak saya asli saya wajib ngajar bani kiai bani ustad siapa asli saya wajib ngajar engki panikah saya akabai siapa saya akabai ya bapak mimbun apa kalau kun tawa kebayu anak kan salencak pahe torot apa jaga je kereta untung beda kiai mendirikan madrasah alhamdulillah mengkodong tada ustad morok kiai morok musibah raja bagi masyarakat nak pada remah saya ngajar ke anak jarang banyak putu banyak tak tahu ben make tahu banyak tak sempat bi lakoh iki ya anon mangkana bi Allah tekan harus anak ajarin tauhid harus anak pakenal ke Allah pakenal ke Rasulillah harus anak balin aqaid ingki mak balin hukum fikih ingki tereta pada remaja anon ontong bede madrasah Nurul Jadid alhamdulillah ingki bunga tak bunga pelan berdekat dengan jawab selesai kok. Anak apa maksud sapi tak empan bi sempengan imtihan nak ke eko padahal sempengan imtihan sakoni iki lagi ikan jabadan apa tak ada sempengan imtihan bada tak ada mesti bada cuma ki bakun larangan rokok sampian teh iki bu lakin sampean kan rokok bu tegi rokok napa bu langkep surya kalau tinggi surya mangken kan berempah balu belas ki surya balu belas mangka kadang sare semalam beda sengabi dupung kos beda tada sapaan cung-cung tinggi engki mak
Mula ngambil dupungkos berarti 12.000 kali 2. Telopolo telopolo 6. Sehari semalam telopolo 6. Telopolo 6 kali sebulan berempat. Sangang atos sebita ki. Ingki langkong 1 juta itu. Pas mangken kali setahun. Tak pah 12 juta lebih. Allah, rokok lakin sampean pi lebih 12 juta setahun. Pah kerokuni penten sompengan imtihan setahun sekalian sakoni pah gerunggung debak koncon ondem. Lama-lama nih baru yotang kadang tak langkong mak bu nyai. Iki majer saparo. Itu ya bade kena sida iya. Allah bade jaga dok. Bada boleh mak sesaraan boleh. Dereng mak cetak 4 pahireken seto. Mak daya iki areng apalong bimban. Sebaban alako di Malaysia, alako di Jakarta, alako di Sorpejo, bedosa alako di Jawa Tengah, di Solo. Anak sekompoi pampa apalong bimba, panganggu cetak kamba seto. Teti mau sampengankan 100 pun oleh Pak Ratos, iya mau oleh 100. Allah berde jaga doa ngaji. Allah cing rokok lebih 12 juta. Ingki teretan hadirin berterima kasih pepunga ajunan wahai reng sepenemuret. Ingki ajunan pacek pungan paseneng paparaten ka ustad. Ingki ma amul jaaki daru kurun anak. Ingki kong langkong ustad guru tugas demaan kena ustad. Badeki, masya Allah, kadang tahun ustad aoba ki. Ingki taraki kecompon hormat ki. Ingki kan tebila saya teraki. Selasa ki. Bagus taraki kenco majak keterlaluan kadung banyak motor sampai beluk sampai sapolo non kila non depak kacompon ustad pas cabis tengal kapi ngerti sampean iki sedi binin tak onyoon ke laki en cabis tengal kapi engke ada lek mulai nering tuan ustad pakai efek bi otak. Gitu. Mangka coba sebelum motor bisminin pampak abuh. Inovan telok ha apansan berempak ngeresak senoro. Ada apot repot anak tanak sapereng nun kela nun kek lakeng cabis tengal nek binin tanya on apa. Gitu. Badat ada saya ngajiah. Ki sengak nek binin onyo on ki pabrek kek laken SCN amplok imma bagi ka ustad imma bagi ka ring sepon nah engke tege masya Allah ustad nih kasara taretan ustad nih kaki wakil Gusti Kanjeng Nabi wajib aku ngaki mulja aki ustad nih mujahidina fi sabilillah termasuk jumlah orang sajuang saperang negaki agama Allah Subhanahu wa taala terutama paling sarah guru tika arapah inakan anpuk lempuk lebih paut beda paut dina ieu badagi aduh cengkok lambek mari ngajar tika nje kenyang lambek kenyang bi kentok benar cetot berek cetot temur kadang bimbun sing mangkat pah teh pandiin ada gerbak ke sekolahan Pak Bumbek ingki pandiin bu melaki sarong melaki kelampi melaki celana melaki napa kadang saya yang kuyaki Pak kocan bapan ada Pak lopuk mireng rok jalan saya mas sarong rong kulung nepah ngandung rok jalan apa ija sarong bapan saya yang kuyaki ingki pratenin muljaaki jadi ya orang nyari ilmuna Allah Subhanahu wa ta'ala Allah salam Muhammad bagaimana kiai andi anak tek pas sekolah madrasah tek mamonduk tek mengaji kagar langgar hok koma bagaimana tak masalah
Tak masalah, tak tusah, tapi dengan catatan harus ajarin tibi. Iki. Tarapa siapa masuk ke madrasah, siapa mondok ke pesantren. Tapi dengan catatan harus ajarin tibi. Lah karjeri ya se asli. Iki. Kitretan mon pasti ya ajarin tibi, tek pas ke madrasah, tek pamondok, tek pangaji kagak langgaran. Dia saya main bapak dayus tak bekal masuk ke surga. Siapa dayus debun Kanjeng Nabi? Siapa dayus? Mayukirul khubsa fi ahli. Dayus ria orang sengalang kengaki kecubaan nang keluarga. Bagi anak tak nyerin ilmu agama torot. Anak bini akang bengkang akang tokeng berselebar etorot bapak dayus. Ingki binin ngangkui dang naradeng, klampi dang naradeng, celana sekan seret takar montong diade. Bi laken etorot, lake dayus tak bekal masuk swarga, make masuk kitangi. Aila yadkhulul jannata ma'as sabiqin. Bi ulama itap seren tak bekal masuk swarga abareng orang sedek ngade. Mun masuk keng tangi. Iki engki tretan harus mak jaga akidana agamana jaga. Engki bulan banyak zaman mangken anak jungkaki ke neraka. Ingat apa? Anak bini imlaki hapi sekepeng, imlaki sepeda vario seanyar si gonteng. Pah etoro te yurus. De emah apering sapah apa parlon te yurus bi bapan. Bada tade. Mangkat kulak kukul petok do tungkol telok tengah malam. Bapan wassalam tak negor tak atanya ben sapa kakiping. Parlo apa? De emah mak deteng bejatiyah. Ada. Ya senyamin dayus. Wal iyadu billah min dzalik. Engki tretan, jaanon tretan pagi kepon Gusti Kanjeng Nabi. Jurang neraka benereng bini bi malaikat satu soson. Kalaban tompok dari neraka, jeblus pahyangka. Ki gelanon soson menini kene pagi neraka. Insyaallah rajan bi terop nih. Arapah sabab bodone paboro bi Allah. Orang mun masuk neraka cepan Gusti Kanjeng Nabi nang hadis sahih. Kula semangki nang hadis sahih Muslim. Cepan Gusti Kanjeng Nabi orang mun masuk neraka bi Allah paboro padubon gunung sejerajo. Mun pahinga gunung Semeru pahinga apa soson bagi. Pahe sabtu bi malaikat jeblus pahyangka acereng. Panggeng di atas neraka. Baba idilim neraka. Sapa bapan benembun pu kalpuan teti parodidan. Wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dabun Allah wa quduhan nasu wal hijarah paradina neraka manusia ban bato. Manusia sidaramah seta jaga ka bini tak jaga ka anak erotorot. Anak laki anak bini etorot. Anak laki makiring barengan maleng ring barengan ring narkoba etorot. Anak laki jeng tak apa jeng etorot. Ring barengan orang meleng ring bahaya etorot. Anak bini pergaulan bebas ajalan bermandaman etorot. Nika seingamin dayus teti parodidan paki ilmu neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah parodina neraka manusia ban bato. Teti mun tak ontong teti ring tore teti parodidan paki. Beraan di anak nih mak ber. Mun agabai gampang. Bi lebih ring pelenganda aja kora kaliak teti. Iki gampang makin kok penter marang kok laba biniin dua aki dina. Entan pangandung kapi. Kencing lah teti anak amanah tete dari Allah. Iki ja'ala pola ja'ala pola. Tuntut mas'ul pagi tentang anak. Ingki makmun anak erotorat
Waliyadzubillah min dalik. Apalagi ulama besar ada bu. Man taraka waladahu jahilan kana kullu ismin amilahu alaih. Siapa orang atina anak itunya bodoh, maka setuju kelakuan tusan anak epeko lagi kering tuan. Palang ring tuan, lebih mate ya lambarzah. Ada itunya anak narkoba, tusan anak narkoba. Ada epeko lagi kering tuan. Teti ring tuan salate kirim lep celep kirim ton poton. Anak itunya azina, tusan azina epeko lagi kering tuan boleh. Anak itunya matain orang kacarok, maka tusan matain orang epeko lagi kering tuan. Anak itunya tak bajang, maka tusan tak bajang epeko lagi kering tuan. Palang ring tuan ya lambarza. Wal iyadu billah min dalik. Nas'alullahal afiyata wassalamah. Mantar pada selamat kapi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Hadirin wal hadirat. Madrasah statusnya mencetak umat Muhammad untuk menjadi umat Muhammad yang berkualitas dari dunia sampai akhirat. Cak maturan, madrasah mencetak orang Islam untuk tetina potoh solihin solihat. Amin Allahumma. Cuma ulama adabu nak potoh soleh bersolihani kamalarat teritan. Malarat mak. Tapi beda ya cara segempangnya kebele. Montara dia anak soleh solihah. Terus ngagi. Kini ngagi Dabun ulama besar montraan dia anak soleh solihah syarat setong. Ikawala abi kula masuk aki katen. Siap. Siap. Dabun ulama montraan dia anak soleh solihah syarat apa? Reng tuan pas soleh ka ada, pas solihah ka ada. Cereng kadang bapan tak Jumaat patoran dia anak soleh celo. Ngiding lo. Bapak tuti bandar narkoba, patra di anak soleh solihah, celo malarat, gitu lagi. Ingki embun lakon per akang bengkang akang tokeng tak mikirin pejang tak mikirin ibadah, benari tak jebok solat kadang lah tak solat, patra di anak soleh solihah, malarat, malarat tuti montra di anak soleh solihah, mayu taruh di ring tuan pas soleh ka ada, pas solihah ka ada. Salahul usul tanfa'ul furu'. Itu pun ulama besar. Apa artinya? Bagus bangga sepok, bagus sering sepor ya, amumfaat kena poton. Pala reng sepon bagus, insya Allah nak poton bagus. Jangan lambok neng Indonesia beda ulama besar. Kamu lagi terkenal sedunia. Sapa asman? Kiai Hasyim. Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim putra Kiai Asy'ari. Tak manglo Kiai Asy'ari adik putra Kiai Hasyim. Arapa sejarah Kiai Asy'ari riah seumur hidup tak teman pege berjemaah. Top. Nomor 2 Kiai Asy'ari seumur hidup tak toman pege salat tahajud. Bu, mun pelengan anda aja bani tahajud. Apa tahajud? Kalau kun muka kancot pahi bakal keluar kita pah kami mancung cer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 et pahi totop boleh. Pah tedu ngaken tagrok. Aro nyaman bani tahajud. Apa tahajud? Ngidi. Mun ke Asy'ari lambok mak sejaran melas, alam ki melas lambok. Listrik tado, mak kutu listrik mak. Ki PLN tak ki puruan mak. Ki PLN masuk desa si merata kan tahun 94 mak. Ingat lagi. Ki puruan kan sangat empat. Mun ke Asy'ari lambok berapa ratus tahun. Jawaban ke Hasyim nih mak. Masya Allah zaman ki melas centar ka listrik mak senter tade ki zaman lagi Asy'ari ki teretan catur king tade sebada temar talpe temar teng seteng teng
ki melas alama nek kemong ngala udu setro atahajud mak ngala udu ka somor katalon mun satia katalon keng atay ya inggit lagi bani keng ngala udu atahajud ingki mun samangken tu martera jeding badah sanyo ngecetet ada tahajud inggit lagi tapi zaman ke Asy'ari masya Allah ke Asy'ari kol dua mak kebi rajin intar katalon anu napa katalon ngalaudu depak katalon benih nyaman metek sanyo ada sanyo ekerek keduain mak somoro lum cepon mak tampre kerek ngangkui kerek kan pahe tajo keduain mak amunye cepon mak kerek kena tengah malam eke ding sakampong sakampong eke ding melas cepon orang kampung uning bila kerek kan amunye kal dua berarti ki Asy'ari bi rajin ngala wudu salat tahajud subhanallah menderin orang semak ka Allah ke Asy'ari bi rajin subhanallah tengah malam eta beung tunya beuni eta beung hantu mak anapa tunya mak bisa nabeng coba cereng tunya kadang nabeng mak ad-dunya talibatun matlubah arieu tabun ulama kadang dunya rena bang ka oreng kadang dunya eta bang bi oreng inggit lagi siapa orang se eta bang dunya orang se aten esse Allah akatike Hasyim bi ke Asy'ari bi rajin inggit lagi eta bang sabab aten esse Allah selalu meraqabah ke Allah subhanahu wa ta'ala tengah malam cing le kerek temben mak itaca ongke temben cing la ongke solo bi oncrah congo subhanallah ternyata temben beni ese aing apa emas ngak pergem jurajo ingat botok letak ngak jurajo tapi ke Asy'ari bi rajin mak beni pas bunga beni agel lama la sosa molar esomor mak kedua pada molar ya Allah tengkola tahajud bertahun-tahun tak terok emas Gusti tengkola salat tahajud keng terok tengkola benak potoh terok tetireng takok kaajunan Gusti ari tangis molar somor kedua ternyata emas itu tak boleh ke dalam somor memparing pelengan de jadi rembak keran bek nangis sekeran bah kerek pahong ke pah emas bek nangis sekeran bola benih nangis kacongnya celok cong ngalak sarong cong apa pak iya emas jirajo oleh Innova make betole koreng niki lagi ceng biasan mun aten ese emas ese pese tak kereta abang bi tunya orang se tabang tunya se aten ese Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah ingat sese teki buruan oleh berapa tahun siapa al-arif billah waliyullah esor paje ki sapa Kiai Asrori Sorbejeh keng lase tebon waliyullah al-arif billah ketua Thariqah Naqsabandi subhanallah kejatunya sinabeng mak cok etani napanya lapa mak napa mobil tenggenteng orang taning gide sasadeka make ilang-lang tak bisa punten Kiai berokan Kiai iyalah sabe jadi ya etanin nah oleh berapa hari tung boleh Mercedes tak langkong Kiai berokan Kiai lah tak usah tak langkong terima aki iyalah sabar jadi ya osak tadi nama Innova mak Mercedes nik kenin apaan sama tonggon teng mobil sidan mobil satanian mah mangka kangkok pickup lekenan tadu iki tengki mundeng semak Allah aten isi Allah itabang bitunya Allah bada kadang dunya pedok teker ke Malaysia iki
dah bak ke Malaysia salah dunya teh kening cetak pengareng nyabi polis. Bade tade ala kok le seminggu pah candek. Kamu kok kunjungan ke sini kok kerja sih kok. Awak ke sini kerja ya. Maaf Ci. Iya maaf tahu, siapa tak tahu deh kok. Pakai seret ke kantor. Depak ke kantor. Daerah mak egelis tengah di Panjalin pak kali. Jek binol alam 4 pak Miki tengah. Mare egelis di Panjalin etahan bade setelah bulan bade sebak bulan. Mare etahan buang. Kajung Pinang ke Sumatera mande eman saya buang. Ing kinjak mulai kia depak ke belang anda aja lo kelelor gi depak ke belang anda aja pah nangis ya Allah mak ko tuh hati sehati maki henten henas otang sajan kepek bade tada jawab bade tada sapaan cung ege ing kima teti tore kula sareng ajunan kiti nama kita tabang tunya sepenting manter mangkia jalan segempang sehalal amin Allahumma mungkin pakai tabang ingat ke Asy'ari ingat ke Asrori ingat orang-orang arif billah ingki tabang tunya maka kita ingat kak rawah manter bi Allah ipa gempang ingat lagi cuma cek nas Quran nas hadis ampun mantra gempang dunya akhirat modal setong. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ariya ke. Apa modalnya? Ya takut ke Allah. Siapa orang takut ke Allah yaj'al lahu makhraja bi Allah pamangki jalan keluar dari kalaiban, keluar dari kesusahan, keluar dari kesempitan. Insyaallah pamangki jalan segempang bi Allah. Mun parloh ya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bakal beri rezeki yang tak diduga, tak kesangka. Encan akal dateng di borok pah di temur kur ngajekur. Bade tade encan akal dari bokoh tak hasil capa ojon anak akiriman di Saudi. Inggih kadang bako tak hasil anak tak kiriman sapi abudu kapi. Iki lah bada poimun Allah aparing. Iki dan kadang sapi tak abudu anak tak kiriman bako rosak. Talon nih kene penggiri jalan peh kenang na tower. Lepas tak ninggi do eta berlarang. Ingki mak ukuran 20 juta apa juta 50. Iki mulla Allah aparing mak sepenting syarat setong. Ki wa may yattaqillaha sarana takut dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli Muhammad. Paski itambahin orang ahli istighfar. Apa? Man lazimal istighfar razaqahullah min haitsu la yahtasib. Siapa orang istiqamah menetapkan sering membaca istighfar tak buambu. Kamu rezeki mak razaqahullah min haitsu la yahtasib. Bekal dumpa mak toron rezeki mak. Masya Allah ingki mak teh kesangka mak kur ngecekur rezeki mak mulla Allah aparinga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Allahumma shalli Muhammad. Ingki mak ingat ki buru mak ki. Ika mepon kelepen coba tengah ki. Masya Allah cuk sakampung mak langsung soki senakalah. Mun kadung Allah aparing. Ingat lagi. Insya Allah pola setengah di siapa nih mak? Lapas soki mendadak mak. Allah, bah langsung mulai mobil kapi mak keluar di dealer. Njek reng dealer seneraki tekar leso mak. Sekok ngangkok belum 100 mobil. Arah apa mak soki mendadak? Subhanallah. Kiri andi tanah daerah apa nih mak? Daerah apa nih kak? Pas keretu kareng pabrik mak. Subhanallah tak oning tanah nih pada rembas nikah mengandung nape kok pah larang benerna paju 100 juta pas paju 2 M nikah benerna paju 100 juta pada sepaju 2 M setengah. Subhanallah itulah Allah kasokan apa ringa toreh
Allah samain, Allah sandi dunia ban sesen. Iki lagi. Sandi langit ban bumi ban sesen, Allah maha soki. Maka orang sa palangaan ni pasoki kapi tak kira luang kasoki nda Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin wal hadirat, kembali ke segala montor anak soleh solihah ring tuan pasoleh ka ada, pasolihah ka ada. Iki ing kiceng kadeng bah tak bejeng. Orang mon tak bejeng ko beter nak poton ni kejahat maki. Jadi toreh terutama bejeng korpin ibadah bejeng. As-salatu ummul ibadat. Dabun Kanjeng Nabi pajang riah korpina ibadah. Tetiraton ibadah adalah pejeng lemak waktu. As-salatu imaduddin. Pajang riah pang agama. Tetitore pejeng nikah. Perhatiaki orang kor apa jang tretan, kor apa jang maki bajingan, kor apa jang insyaallah oleh syafaat bagi tolong bi Kanjeng Nabi amin Allahumma. Syarat sekuat untuk mendapat syafaat napa bajang, tapi mun tak bajang tarikus salah la syafa'at lahu yaumal qiyamah. Reng tak bajang tak bekal oleh syafaat pertolongan Kanjeng Nabi pagi hari kiamat. Karya ngar, mun tak bejeng karya ngar mak, tak kira tolong mak. Tapi kora bejeng mak, make bejengan make tusan jeraja. Insyaallah tolong bi Kanjeng Nabi. Lakar satu sama lambe Imam Ahmad. Imam Ahmad lambe pernah berdengatanya. Imam Ahmad mungkin satanya abang putuh. Imam Ahmad ki napa dan kula Imam Ahmad teroanya tanya kenapa ki dan kula mireng Imam Ahmad cepon umat Muhammad dika pagi salamat kapi beleres se Imam Ahmad ajawab naam engki leres umat Muhammad pagi ajunan Allah salamat kapi amin Allahumma. Bunga tak bunga atanya boleh mangken Imam Ahmad mula kalau umat Muhammad pagi salamat kapiba bada adalillah bada eka dimah neng Al-Quran kati penapa Imam Ahmad pas baca bi Imam Ahmad terus lagi ya Bismillahirrahmanirrahim in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Ariyat tebun Allah nikah tadi apa artinya umat Muhammad hereng pelenggan daja umat Muhammad korja wintu sarajah cepon Allah korja lakonin tu sarajah mon karo kuntu sakeni bi sengko esapora ban bi sengko pamaswa aswar ke kapi amin Allahumma. Tapi umat Muhammad korja ngelakonin tu sarajah gempang salamat pagi ngeter orang satanya nih satanya ngeter Imam Ahmad kula tanya apa oleh Imam Ahmad panapa ki masa engki Imam Ahmad umat Muhammad pas tada asing ngelakuin tu saraja kan mesti bede Imam Ahmad mon parlo banyak iki pak bisa salamat Imam Ahmad umpama andi tu saja Imam Ahmad ajawab engki bisa salamat makian di tu saraja bada talila bada Gusti Kanjeng Nabi adabu syafaati li ahlil kabairi min ummati. Iya talila apa artinya tang syafaat tang pertolongan untuk tang umat setu sanjeraja
Dadi make dosan jeraja oleh syafaat salamet. Amin Allahumma. Matar oleh syafaat kabeh. Amin Allahumma. Syafaati li ahlil kabairi min ummati. Tang syafaat, tang pertolongan untuk tang umat setusan jeraja. Nih kata retan. Teti maki bajingan teng itu sanjeraja oleh syafaat selamat. Tapi mentroleh syafaat syarat sekuat kotu abajang lema waktu amin Allahumma. Bajang tak bajang. Asolat tak asolat. Insyaallah engkau yakin mendeng dina asolat kapi. Mi bangki kiai orang arak terak kapi. Sebru serak terak. Itu tahu apa yang teran temare pola. Iki. Salat senga, salat make koton dupaya lesoh salat. Aduh, kalau kunali talon sekotak lah tak bojong, bener tak ada. Kalau kun namen kalau kun bolong padi yang di sabe sekotak langal tok duhur bi asar, bener tak ada. Sapaan cung. Iki. Innalillahi teh kedingaki teh gi. Napa boleh sakotak telo kotak pak kotak lima kotak. Bodoh yang pelengahan dojo soki. Ingat apa kasoki ina? Andi talon sabe saleber negara Indonesia. Iki. Pahinga apa perhasilnya berapa triliun bentahun. Ingki pen bulan atau pen molong. Bah berapa triliun. Andi sabo andi talon saleber negara Indonesia. Tapi kayak nggak intretan. Meskipun andi talon saleber negara Indonesia, pakun moljaan pajang setong roke. Ngiding ke? Apa boleh kerokun talon sa kotak ke? Maki sa alam. Reng pelengan andi sabo saleber alam tunya. Pakun moljaan pajang setong ke. Mi pangki kiai Gusti Rasul adabu. Rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Ada tebung Kanjeng Nabi. Pajang rakaat fajar 2 rakaat fajar sampai yang sebelum sepuh sebelum salat subuh salat sunat 2 rakaat. Lagi. Salat sunat 2 rakaat qabla subhi. Dabun Kanjeng Nabi lebih fokus bentunya ban sesen. Apa boleh sabun ke? Apa boleh duhur ke? Apa boleh asar ke? Make pajang sunat 2 rakaat fajar. Darama lebih fokus bon alam dunya ban sesen. Pakun muljaan bajang ke. Padu pak kalau di sakotak lan tok bajang. Innalillah. Balang tak balang. Balang tak balang. Man taraka fardan wahidan muta'ammidan kutiba ismuhu ala babin nar. Kepon Gusti Rasul sama orang tak bajang sekalian nengat sengaja maka langsung nyaman itoles ibang labangan neraka. Siapa nyaman? Pudin. Langsung nablok pudin. Nyaman kulaku. Pudin mon posang bahatanya ke malaikat. Malaikat. Iya cong. Siapa nyaman kakek? Pudin. Ika imam malaikat. Kenangan kula. Sare din. Dekik mon bodo labong bodo nyaman kakek din masoen. Isar ibi pudin. Pah bodo labong raja conar. Pah bodo bacaan no pudin. Ya masuk din ke dalam. Berarti labangan neraka jadi. Iki. Tak bejang sekalian landi calon neraka. Muli balian tak bejang. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya ngaki bejang nomor setong. Tapi hanya bejang melolok ke. Darama kualitas sholat jaga ke. Waktu sholat jaga ke. Ingki mun abajang keng benare ejema sarip asare babolong ka maurib. Innalillah. Benare tak jabo. Benare sepui sangar kol beto. Innalillah. Apa? Jelas ke. Nas Quran ke bi ulama ipa keluar melolo. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun.
neraka uwel kandi orang seabejang benih tak bejang benih tak salat keng tapeh pamalopa alias sengkah ege benar tak jepok mololo innalillah ingki apa ancam dah pagi rek neraka bun bobo tas atas jahannam bobo ketibi neraka uwel paling pedis mak seksana orang nakala bejang dia mun bejang keng pot talopot apa boleh tak bejang apa boleh tak bejang ingki makia bejang ngoncel tadi cel waktu lihat rek neraka bagi wal iyadu billah min dalik nas'alullah al-afiyat wa salamah toreh kula sareng ajunan berusaha asolat ya wal waktu amin Allahumma panapa kiai asolat ya wal waktu hadian raja ki hadian orang apa jeung ya wal waktu rajaan bi swarga panapa kiai kabal lagi Gusti Rasul adabu awalul waktu ridwanullah iya ke orang apa ajang iya wala waktu oleh ridwan Allah paling raja paling tegiri do ke paling tegiri do me pangki tegian bi swarga sebab Allah pagi adabu kering swarga hering swarga ingki Gusti panapa kak dinto Gusti hering swarga cepon Allah nyaman ya ampun cek seneng Gusti seborong bodo kapi Gusti bodo pole bi sengkok saebogyo pak cengak ring swarga apa tayo agriung saborengan apa tayo cek ya lengkap apa tayo panapa Gusti saya paring aki Gusti cek paring ka lengkap bahadabu Allah hering swarga saebogyo bingko ridhoi la askhutu lakum abada ya ria tangkariduan engkau ridho dek kaki kapi tak bekal sedih boleh salanjengah alhamdulillah pas bi ulama ibahas ridwan Allah tekian bi swarga montro dia ridwan Allah setong apa jang ya wal waktu teti bila adan langsung sabak kalakonna langsung mandi sakater ngala wudu bahas salat itu awal waktu orang pelengana jawab kiai tak bisa kiai kula sibuk kiai super sibuk tak apa teh laking sampean tak tero ridho teh tinggal sampean teh apa jeng pertengahan waktu beda hadian beda kenapa hadian wa ausatuhu rahmatullah siapa orang apa jeng pertengahan waktu oleh rahmat Allah oleh rahmat kayak ibarat ki rahmat bi ridho ya teh kian ridho teh mun oleh ridho make rahmat ban pangaporan noro tapi mau oleh rahmat belum tentu oleh ridho inget lagi teti tina tebang bantah oleh tina make rahmat teti mayu abajang pertengahan waktu ajawab reng palengkaan dojo tak bisa kiai kula super sibuk tina teh tak rapah make tak abajang ya wal waktu mayu abajang ya hair waktu beda hadian beda napa hadian wa akhiruhu afullah Cipon kanjeng Nabi orang apa jang yahir waktu oleh pengaporan Allah. Bi ulama ibahas pengaporah tak jatuh kecuali kau orang sesalah. Tetimun salan salah kengki sabora bi Allah. Apa mi pesabora? Polan ki jepo. Polan ki jepo. Teti pala keng tak bisa tina akhir waktu sebenting jepo. Amin Allahumma. Allahumma shalli Muhammad. Hari ya ke mentrol ridwan Allah ke. Boleh. Bagaimana cara untuk mendapat ridwan Allah? Boleh mentrol oleh ridwan Allah. Sareh ridwan yang tua dua. Kima usaha dak maring tua dua serido aka sampean senang esto. Mun Allah ridho, mun yang tua ridho kasampean, Allah ridho kasampean. Ridallahi fi ridal walidain. Nah, arya. Debun kanjeng Nabi ridwan reng tua dua, ridwan Allah bodoh reng ridwan reng tua dua. Tetimun reng tua dua ridho kasampean seneng esto. Allah seneng dia ridho kasampean. Kemon reng tua dua
ki beci kesampean, pegel kesampean, sedih kesampean, Allah juga pada bentuk ya kesampean. Iki. Teti mayu cek mapegelan ring tawa dua ki paratenin kong langkong sepaling ujian iman mulareng tawa setruk laleh empon pas atah tah lencak lah. Jadi ujian iman ke benar muang tae ingak lengan. Mandia usa perangko kajiding ngakana usa tuleng atae usa kelain mandia usa perangko kajiding yang sarah lo jadi ujian iman mon tak kuat iman apa terjadi ingat seebara dak remah reng tuan itu aki manter tulia mate jak bo kaki bila se mati ya ego arapa lah tampan semuang tai. Pada sesaraan pole engkau teman ngatela kriminal TV dalam mah bapan racun di anak polan tak gelem mate. Iki. Innalillah sebapa empon sebapa setruk benare atae etah lencak pahe racun bi anak. Innalillah saya ngak teh lamala bedetebun Allah teh. Jadi ngaki teh. Man asbaha murdiyan liwalidayhi wa muskhitan li fa ana anhu radin. Arya apa arten ki arten sabanika ma sabalik sanika wa man asbaha murdiyan li wa muskhitan li walidayhi fa ana alaihi sahid. Arten dalam mah make ibadah sampian super hebat tahajud duha berjemaah tahun haji tapi kering tua korang ngajar langka mak pegel mak sedih debun Allah seman kata selamat pagi bahaya tak bahaya tapi sebaliknya maka ibadah tak super hebat ibadah tak super langkep ke kelu ibadah tapi kering tua perhatian ki yang kering tua abek teh kering tua seneng, kering tua arabat, semaan kesalamat pagi. Alhamdulillah. Cek ngalbo ngalpolan bodoh kadang pahe pesuen mak, tumeng ban ngiding mak. Orang ngapesuan kering tuan mak, cek celegen kula mak. Na'udzubillahi min dzalik. Nas'alullaha al-afiyata wassalam. Hadirin wal hadirat, itulah untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala kingki terutama pajang ya walakto senga kualitas salat jaga bada kadang asalat mun asalat keng pas nun gelen nun mak ingat seset akela cowor cek duhuri pahla kon indu menit bada tado bagi badai pelang anda jaring pajang santa naudzubillah pi teh kulari berin ngampong asalat masjid pengkiri jalan teh gelenun teh pas berdeng bini ngampong salat juga asar peh cowor teh kula tengenes teh kula pak da iya pejeng ajaan kula bi kula yokor teh bi bil orang ini kamanceng maca Fatihah kula juk toju ibudin maca Fatihah juga bi kula pejeng keng genteng kelanon oleh saparo Fatihah kula itu maruku orang manika berarti tak maca Fatihah nika. Astagfirullahaladzim jak ngaber tak nang sekali masa orang bojong ni Allah Akbar Allah ya apa saya baca ngarabani subhanallah adzim ngara apa saya baca subha samallah mabifili aduh apa saya baca astagfirullahaladzim engkau saya takut debun kanjeng Nabi Gusti kanjeng Nabi pernah tapangki ben orang ngabajang santa pas kanjeng Nabi ada bu orang ria montengkan pakun ingat ria tahun kanjeng Nabi artinya dalam mah mon pakun bajengan santa ingat ria pas mati orang ria mata ala ghairi millati Muhammad arya mati atas lainnya agama Muhammad innalillah pahbi ulama ibahas berarti orang yang bajeng santa ria waris mati kafir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Takok tak takok orang ngapejang santa tak adu maknina ewar cower eka waris mate kaper
Ingki mak mangka mak ku lepas kirimin video bi kanca mak tarawiyan cani bilitar semenep iku ki tarawiyan 10 salaman ki 20 rakaat ha niki elakonin 7 menit njok cingi buka bi kula mak salah berjemaah apol pak celabur leburna orang santa nika apol semasjid keng pacoloncan mak grabak 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 kula secek takon mak grimis mak napa pateha saya potong pakra kuni kala konco bi bungkel masa pah bereng macam pateha bismillahirrahmanirrahim dalin amin gerabak 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 bismillahirrahmanirrahim dalin amin gerabak 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 10 salaman ilakonin 4 menit inna lillah jadi saya kocen pelecehan terhadap agama lebih baik cek tarawih dalam mah tedung bayi ban bini non kelon oleh kencana non kelon ngenta oleh kencana tara maka tarawih pelecehan terhadap agama berimam bajiri termasuk dolun mudilun aben kesasar orang yang kesasar kapi petak sakar kapi sama masjid tanggung jawab bagi ajunan Allah subhanahu wa ta'ala tuntutan besar bagi sama masjid ibatasa sekali ingki mak kela non mak pah salbut di masjid boleh ku bawa boleh kata buah salbut mak pah ibu dia kela kapi bagian bu merah ibu di sambil seleng santung astagfirullahaladzim bajang ikabain mainan Allah saya ngaki toreh terawian ni katore paganteng hi wahai ketua terawian toreh engki tinggal carbu masa cek eng kadang terok lia masa banyak pahe pasanta apa kunan ingat lagi engki kempang mentrolia masa banyak dalam mak beriin ontol dalam mak beriin kolak iki angwan beri kolak boy centul apa rokok biteng coba ontol bijri pas ke bejeng santak ke ontol ontol palang bagi ijunan Allah mun ontol bi kolak sedekah iki bagian satrawi beri kolak kebi seperengan laku malam centul kapi laku malam pak mi kapi laku malam angki ompun jak ngara ebek sama masjid kira iki Allah salam Muhammad saya ngak ki bajang nomor setong saya ngak mantra dia nak soleh salihah bajang ki mantra setiap orang masuk surga bajang tapi ki mantra masuk surga tanpa hisap ni keberuk mak syarat telok bentan tak beruk nyatan telok syarat nomor setong lakonin perintah wajib apa perintah wajib ya banyak bajang haji mun kuat ki pasah ki zakat pun badah lakonin perintah wajib tong nomor 2 lakonin perintah sunat apa banyak pejang sunat baca sunat sedekah wirid baca Quran banyak kelakuan sunat nah ayat nomor 3 jauhin maksiat lah hari ini nomor 3 ke ki nomor 1 lakonin perintah wajib banyak teka hajat nomor 2 lakonin perintah sunat apa banyak teka hajat ayat nomor 3 jauhi maksiat ada lepah maksiat kamu lolo apa maksiat kemudian zina sama lolo benih iki terutama narkoba maksi terutama boleh matiin orang maksi alasan cuban datang ke maksi hasud datang ke maksi banyak maksiat nih kemah apa hasud ya si paling bahaya hasud apa bolan meredek kenceran bolan menentang kebijakan Allah orang hasud nih menentang kebijakan Allah mak Kipon Kenawawi Al-Bantani dalam mah ijek orang sesoki bi Allah mak ternyata pelan sering datang ke soki bangun Roma rajo iki icu borok pas cute mor merongo muane ngak demo bodoh tado encan make sawi lambok cuborok meleceri cute mor acerian modin pegel melihat tak kuat pakai tabu ingki pedibudin mencret aron nyaman hasud baci berak terkadang teka hajat naudzubillah min dzalik sebahaya menentang kebijakan Allah
Sabab orang sesoki setandi kapiri Allah sing ngatur dunya. Ingat lagi. Apa pegel kering soki kering teka hajat kering lancar cek ngarobi Allah. Berarti mun baci kering teka hajat menentang dek kebijakan Allah. Tong. Nomor 2 hasud riah ngakan dek kenceran selong bolong. Solen haji oleh apa solen adiker ada hekes-keswi penyakit hasud. Cingi congok ya yunan Allah kenceran karesagoni mun parlo gemet. Inna lillahi terselamat datang kima. Amin Allahumma. Tati tore buang penyakit ateh. Lamalah tepon Kanjeng Nabi selama beda penyakit ateh ibadah teh terima. Cek takon mati. Imam Ghazali semada pak mak. Selama penyakit ateh teh buang ibadah itolak bi Allah. Kenapa penyakit ateh? Hasud, sombong, nek ngonek, kinyimpen permusuhan. Ningki banyak penyakit hati nih kak. Ingki mak anika terutama hasud, takabur, sombong. Ingki mak banyak nih kamu nih bahasa lanceng teretan. Moga-moga bi Allah iraksa lagi ikjawakin dari penyakit hati. Amin Allahumma. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekak dintoh pamator orang lebih nyon seborah nikah lah sajam lebar dukan dengampun manteri keterima bi Allah. Amin Allahumma amin. Manteri pada lancang umur berkat umur gabi terutama mantel tetia orang husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Tore jaga dak budi anak bini teretan ki kompoi panakan tore jaga ki jaga terutama agaman makin seman akhir ki banyak penggembos agama gitu lagi terutama Indonesia makin tepan diadu domba bi orang munafik bi orang kafir bi orang komunis gitu lagi banyak pak musuhan makin tore cek mosoki soal tak pada partai lah biasa sepenting pada Islam cek amoso ing kima tore bersatu ajuang agaman Allah subhanahu wa ta'ala. Habib Rizik tua akiman tertulis keluar dari tahanan. Amin Allahumma. Ing kima kadang Habib Rizik tahan bersih bunga ma innalillah. Orang Islam apa jadi Habib Rizik tahan ma ila gila eka bunga ma. Padahal Habib Rizik riak katoronan Gusti Kanjengna ayak beda pidatun ulama Mesir kulian di pidatun ulama Mesir ingki cinta dak Kanjeng Nabi sesampurna iman dak Kanjeng Nabi sesampurna adalah kotu iman apa kotu lebur dak katoronan Kanjengna. Tapi mun orang baci dak katoronan Kanjeng Nabi pas ngocak cinta dak Kanjeng Nabi tak sampurna cinta ingki lagi wal iyadu billah min dzalik nas'alullahal afiyatu wassalamah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah ing kima kule tanya aki bi orang kiai panjenengan NU kule NU ni kaca Arab Nahdlatul Ulama tegan ulama kule kan lah tegak compok morok ke masyarakat apa ngajian kan lah tegak kule lah NU ampun kan cuma kocak kule ada bacaan nah ingit bodoh kadang bacaan anak blok NU tapi kalau kon tak pada ban Ki Hasyim Asy'ari jadi ya bani NU sesaungkun penggembos NU ingit lagi ingki ban tak kira tolong Ki Hasyim Asy'ari pagi ingki mak tak kira keleburin pagi yaumul qiyamah Ki Hasyim Asy'ari ingki mak ngako NU tapi kalau kon tak NU ingki mak na'udzubillah min dzalik nas'alullahal afiyah wassalamah. Orang lebih nanya sabarah hadanallahu iyyakum ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.